أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. U-Allah kusise ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela u-Allah uyabathanda abantu abahlanzekile nabantu abazinikelayo kuye abacela intethelelo. Abantu abacela intethelelo ku-Allah nabantu abenzane abahlanzekile. Nangibona njengoba ngimhlophe nje nginje ngimuhle nginje. U-Allah uyabathanda abantu abanje. Kusho yena. Uthi u-Allah mina ngimuhle futhi ngihlanzekile. Kusho yena. U-Allah uthi ngiyabathanda abahlanzekile ngoba nami ngihlanzekile futhi ngimuhle. Kusho Allah. Ake ngikhulume nabafowethu nje. Bafowethu nina baka code 24434. Ake ngikhulume nani nje bafowethu nginihalalisele. Nina nje baka code 24434. Lalelani ke bafowethu. Uthi Allah uyanithanda ngoba nenzani nihlanzekile niyayicela intethelelo kuye yingake nithanda. Lalela u-Allah bafowethu uyawathanda amakholwa. Mawuyikholwa wazi ukuthi u-Allah uyakuthanda. Ngiyafunga ngegama lakhe ngithi wallahi ngegama lakhe yazi ukuthi wena oyikholwa u-Allah uyakuthanda. Allah uyawathanda ama-Muslims bafowethu. Angikhathali ukuthi ubani, unemali unamali, ulaludlile ulalungadlanga, noma basebekhulumile bethi uchakile uhlwempu udlimbuya ngothi bafowethu, as long uyimuslim u-Allah uthi la tamutunna illa wa antum muslimun. Ungalinge ufe ungasiyi muslim, ungasiyikholwa. Wena oyikholwa u-Allah uyakuthanda. Uhlala ukwazi lokho. Kusho yena, akusho umbatha. Allahu Akbar. Anginandaba ukuthi wenze sono sini. Yezwa, anginandaba. U-Allah akanandaba ukuthi wenze sono sini. As long uzobuya kuyicela intethelelo, u-Allah uthi wena uyikholwa ngiyakuthanda. Uloku isoni sami. Kodwa yiba isoni esihlakaniphile esithi masonile sibuye sicela intethelelo. Ngiyakuthanda lokunjalo. Allahu Akbar. Anginandaba ukuthi umhlaba uthini ngawe. As long as wena ukhonza umdali yena yedwa ungamhlanganisi nalutho, yazi ukuthi u-Allah uyakuthanda. Ukhethekile, ubalulekile ku-Allah. Uya special. Lo mhlaba lo awubhujiswa ngenxa yakho. Wena oyisikhonzi sika Allah omkhonzayo yena yedwa. Allahu Akbar. Uyimuslim, uyikholwa, uyazithoba ngaphansi kwentando ka-Allah. Yingako umuhle. Yingako Allah kwenza akubeke phezulu. Uyazi ushine, ucwebezele ngoba Allah uyakuthanda. Allahu Akbar. Uhlakaniphile, ukhaliphile, ungqondongqondo. U-Allah ukubusise ngani ngenhlakanipho, ngokukhalipha, ukubusise ngolwazi. Uyakwazi ukuziphatha kahle, uyakwazi ukuzithoba, uyakwazi ukuzehlisa, unesimilo ngoba u-Allah ukufundisile isimilo nesithunywa sakhe uMuhammad sallallahu alayhi wasallam. My brother, my sister, wena uwedwa ziqhenye. Allahu Akbar. Raditu billahi rabbi. Ziqhenye ngo-Allah njengomdali wakho. Wabil islami dina. Uziqhenye nge-Islam njengenkolo yakho. Wabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula wa nabiyya. Uziqhenye ngoMuhammad sallallahu alayhi wa sallam njengesithunywa esathunyelwa kuwe, njengengqwele yakho, njengomholi wakho, njengeqhawe lakho. Allahu Akbar.
my brother, my sister, uAllah uyakuthanda, uhlala ukwazi lokho ngoba wena uyalalela. uAllah uthe mayekusondeza wavuma wasondela. uAllah uyakuthanda, uhlala ukwazi lokho. uAllah ukusizile wakukhipha ebumnyameni wakuletha kuphi? Ekukhanyeni, ngoba uAllah uyakuthanda. Ungazenyezi, kholelwa kuwe, uziqhenye, uzigqaje ngokuthi wena uyini? Uyimuslim, uyikholwa, you are special, umdali uyakuthanda. Njengoba wena uyimuslim, Allahu Akbar, uwena oyi-representative ka-Allah la emhlabeni. Uwena obonisa abantu la emhlabeni ukuthi umdali ukhona, akozeli, akalali, akacimezi, akaqwayiza, akakhathali. Allahu Akbar, akaphumuli. My brother, my sister, ziqhenye ngokuba yimuslim. uAllah uyakuthanda, ukhaliphile, umuhle, unjingalwazi, uhlakaniphile man, angingabala ngingaqedi. My Muslim brother, my Muslim sister, mothers, fathers, grannies, grandmothers, our children, nazi bantwana bethu ukuthi uAllah uyanithanda, niziqhenye ngokuba ama-Muslims. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.